chibai vek ule tu tum chu tu hnaya soilo tak pakhat sikul om to lo nia soi sarkarin din hun sang zo ka a hlan kai zinga atel thu hi soitum ta ila September ni somni pasari sang ni somni pathuma chief minister hawa council of minister cabinet meeting room at thukhom chuan Mizoram sikul engemaw zat din hun sang zo ka da turin arela sikul provincialize le upgrade har zong te chu sikul zahni somruk pathum lai ani a heng sikul zahni somruk pathum zinga hian sikul om to lo nia soi telve chuan soi zui a hlo hle ani din hun sang zo ka hlan kai tura ti zinga hian adok granin e ta ommek sikul za somriat te chu sarkar sikula da provincialize remti ani a hei hi October ni khat sangni somni pathuma tanga kalpui tura ti ani komni chung probation angin an omanga kumsakni somni panga tangin sarkar sikul tak anni ve to don thu education minister chuan asoya minister ina soizel dan chuan sikul za somriat an provincialize zinga som pahni chu higher secondary school ani a za somni chu high school ni in somli pariat chu middle school anni lamsam granin 8 a ommek te po andin huntur an siam thu soin education minister chuan edok granin 8 le lamsam granin 8 inkar om turin provisional adok granin 8 kan siama chunga chuan higher secondary school somthum pali high school som pakhat le middle school pasari anni tun sarkar kum atana ansum don tur kan pek vek to awangin sarkar kum thara tangin provisional adoka an omang atibok ani education minister chuan finance department lamnen uluk taka chhut ani thusoin adok granin 8 atanga provincialize chuan hlo atan phei chuan sen bel tur omlowa an nge to don awangin GPF te anda anga hatina pek chua atlem jok don atia a ngeta thokte angin ham thatna an nei ve to don thungani ti asoibok ani council of minister chuan sikul zahni somthum pahni te din mun sang zoka plan kai arem ti ba ka hian lamsam granin 8 ni mek te chu category chithuma thenin sarkarin chom dolna apek thin ti san arem ti bok ani anfaten zirna tha andon theina ta na harsa tak chunga kum engemoti chung local pui ve tang tu khotlang nu le pa te le zilai nau pangte anlom pui oma mani in luma tanga zirna tha anfaten anban phak ve theinan hian a theidan dan le remchan dan angin sumte thokhomin tran anlo la ve to thina an thorim na le in pek na te a hlotlin na mel an mu hi heng sikul din hun sang zoka sarkar ina data khuate tan chuan alom om dan tur hi kan chhut pui thiam kher lo mai thei sarkar sum din hun sum le paya sarkar har sat zia le kan state labor nei te ngai tu chuan sikul he tizat zet din hun sang zoka hlan kaya sarkar sum bom ti hektura hlan kai hi sarkar sum din hun ngai tu thleng phak te tan chuan a thlak viau theyanga in thlan kum mai nilovin in thlan don tak thla a hetianga hlan kai ani hi zirna in ma son na tur lam ai ma a vor zon na lam rong te po apol thei lek leka opposition party lam ten an ngai na hi thil om lo ani chuang lova engpo ni se a tha a ngai zel phot maila heng zong hi chu lo da thatai la heng sikul din hun sang zo ka hlan kai zinga sikul om to lo nia an soi atel vetlat nia soi om hi ngai zam emo ngai dam mai chi ni in alang lo thunga sikul tam tak har sa tak chunga lakal pui ve trok hlan kai zinga tel ve phak lo an om laya sikul om to lo hlan kai zinga tel anga om hi sarkar hian ngai ven thoi thei se an soi anga sikul om to lo alo ni tak phei chuan hlan kai tur zinga chhop chuak tu te thlenga action lakna tling ni in alang ani he sikul hi siha lamami
Zasai Memorial High School komin in thlan lo tura siha biala MNF candidate tur lalmal soma zasain apa hriat rengna ta na a school din kum engemaw zat kalta top to nia soi ania school building te po mimal chenan an lua deuh vek to nia soi ani bok MNF candidate tur ta ani khera soi ani te hian zirna ngai poimo lam ai ma a vote zonna atana thilti a anna ati zual le zuala opposition party ten a phule tlingten din hun sang jok an neita an lompui em rola sikul om reng le lakal pui reng an omlaya sikul om to lo thleng maya sarkarin din hun sang joka anda an ngai mo hi chu ngai mo om tak ni in a hriat ani Congress party chuan Mizoram chunga mimal khotlang le kaushan sikul tam takin sarkar tranpuina andon ve thela ulaya siha MNF MLA candidate tur pulalmal soma zasai te chung ko sikul Zasai Memorial High School sikul om to lo MNF sarkarin tranpuina dong tura an hanti mai hi zoram mi puite makti atlingani sikul om to lo adoka anda tamai hi cabinet meeting hi alu ahayem ni Mizoram sarkar po sikul om to lo tranpuina pek tur anti sikul hi pai ngala thil dik lo le ten om tak ti tu te hi chui chuaka dahanin na phut angin an phut ok semna penge turin kan phut tat bokani ti in thu chua an siama Congress party in an soizel dan chuan kum tam tak chung Zasaya Memorial School hi om to lo ani chungin sarkar atanga tranpuina a mureng thinem ti hi kan zo na ani a high school big ta na tranpuina sarkarin kum khata cheng noi ni singa apek thin hi andong reng thinem sikul om to lo ani ti chu engwangin nge school education department hian a hriat lo thei engwangin nge tranpuina sum sikul om to box si lo chu apek reng mimalin du sakna wanga hetiang sikul om to lo du sak u chuaka tranpuina pek zui reng hi arang thei angbera sut le turin Congress party chuan Mizoram sarkar kan ngenin kan hriat tir ani antibok Congress party in thu chua an siama an soi ang hian Mizoram sarkar hian sikul om to lo din hun sang zo ka hlang kaya thil alo ti tak tak ani chuan thil fel lo tak anti ti na ani anga arang lama en nona siam that ngai le ti fel ngai ti fela siam that le thuai hi anti mak mo ni in alang ani heti lai mek hian siha biala MNF candidate tur nalmal soma zasai chuan apa hriat rengna ta na sikul din ani thu an soi chungchanga a sikul po ani lo thu soin ka hriat pui lo hrim sikul management a po ka enroll lo lamsam bia tel tur hian voikhat ma ministry a po ka thlen lo ti hi pathian le education minister hian an threchiang berang atia din hun choisan tur zinga private school an ngai tua don ti thu po a hriat lo thu soin hetiang soipui tur hian tuma in min belo he thila hian pathian ming chalin ka fi hlimani ti ka soidu politics field a kumsom ni panga ko chungin hetiang thil hi katingai lo atia MLA candidate tur ani awanga a ute sikul chungchanga bei ani chu politics tuinua angai thu soin ka ute po hian he thil an hriat ve le a an lom em rualin anni aya phuzok ne na lan turin sarkar lampo an hriat tir to nge in ka hria atia politics ani awanga engkim politicize vek ani chu ha thla ka ti thu soi ani